Emu pamangan Kapampangan nune international cuisine, reng pibandyan na restaurant keti Angeles City, Ningadas Group of Companies a panimunanan ning presidente at CEO ay Lucita Chi Lozano Antonio. As nakanong kaulagan ng negosyo ngay ni in food preparation and food handling. Ako ganagang resto mi, ay, i-start kay ken kusina. Lalawin ko rin ref, yung kusinada nung malinis siya. Asin, kasi nung mag-start ken kusina, sir, nung patse malinis yung kusina, nung malim pamangan malinis siya, en manyaman niya. Maragul mo naman kanong makasalale king supply ning danum king pisasabyan ing food safety, inya pikakaruga niya naman ing posibleng epekto ning El Nino. Kareng restaurant ning gadas, dakal kanu raw foods o sagling masisira nung masamas ing pamanibala, kalupa na ring karni, antimurin ring asan a pwedeng mabilasa nung malinis. Kita mong part by part, at kita mong sushi area, at ini sushi bar tamo, kini nga makakat deng fish. Kini lang makakate, kumbaga ken babi, katayan de. So, kini naman kaya tepanyaki. Yan. Tepanyaki. Yes, kaya nila nung bisalang tepanyaki at itamon tepanyaki area. Agpangkang chi, king pulayin na ning deman, pauli dareng dakala turista king Angeles, tunerang pikakatakutan nung kapaltan lang supply ning danum. Sana yung malyari ito, kasi yung metong restaurant, struggle is water. So, bali naman nagagamitan tamo lagi is danum. Diba? So sana malyari tang El Nino, nang sasabihan ng katatakutan na malamba iya. Sana aline man. King issue na ning danum emu kanu supply ing dapat lalawin ngening El Nino. Dapat mo naman kanung banten ing kalitad ning danum bang milisya ing kontaminasyon. Anya naman megpalwal yang advisory ing Angeles City Health Office ining first quarter ning banwa. Obligan dalareng seganaga ng food establishment, commercial, industrial, food catering at water refilling station asumalang king microbiological examination bulan-bulan. Abela naman keni reng deep well water source. Dagdag pa keni, peka panabili ng Alvin Dingal, in chief ning sanitation office ning Angeles City. Dapat siguraduan, amamandarla ang pong malinis lareng cold storage bang aiwasan in cross-contamination o pamagkalat ning bakterya king pamangan. Yung number one pong pakaparabilin ni, ito po kita kanilang food preparation. Na no ko rin dapat pakaingatan na po, lalo na ito pamag-prepare, itang cross-contamination naman ng tamo. Lalo na magmapali po in kakatamong panahon, kaagad na sasakit sa rin tao or agad pong masisira itang karela prepare food. So dapat ita pong karelang storage or nung makakook food niya po, kailangan mag-maintain niya po nung lugar niya po itang temperature na po masira ing pamangan. Samantala, king panyulong na ning pamagsamas king kalidad na ning danum at tatanda ng laganas kareng water concessionaire king Angeles City, reng may inspection at agpang king sanitation division, alapang may positive kareng microbial test agewara. Aking kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.